Dobrodošli na moj kanal Zlatna kuhinja. Danas pravimo uzlivaču starinsku dosadašnju. Potrebni sastojci su pola kilograma krompira, jedna glavica luka crvenog, so, biber, puter i brašno po potrebi. Isjeckala sam krompir i luk crveni, zatim dodajemo so, nemojte pretjerivati sa soli, evo ovako otprilike. Bibera otprilike koliko volite. Dodajemo brašno. I zamijesimo sa vodom. Vam je jednostavna uzlivača, ali je preukusna. Evo, naša smjesa je gotova, ovako otprilike treba da izgleda. Tepsiju nikad nemojte podmazivati sa uljem, zato što uvijek zagori. Uvijek koristite čvrstu masnoću. Ja to radim ovako sa puterom i onda vam nikad neće zagoriti, zalijepiti se ništa. Uzlivača ide sad na pečenje, prethodno smo zagrijali renu na 250 stepeni i pećemo je nekih otprilike 40-45 minuta kad se ono fino zažuti. Naša uzlivača je gotova, sad ćemo je politi fino puterom, a vi ako želite možete i kiselim mlijekom i bijelim lukom. Meni je ovakva najljepša. Hvala vam što ste odgledali ovaj video, nadam se da će vam se recept svidjeti, probajte, nećete se pokajati, vidimo se do sljedećeg videa, čao!